Shubun na Khlem jong unongsan Hima. Kat badang jan kisngi shaka election ki sengsan perthai ki sayala ki jong ki but ki bor ban pen klan badru ban pen I ke jingya bun pat haman la ki jingya lang pat ba ki penlong ki pat ba nong kersan jong ke United Democratic Party na Mairang Constituency ne ka sngi ka khat pratri ko banai rempang arajar arpulai kilami de ki hajar ngut na keleng ke constituency ban wanya shim benta ya ka rally ka bala penlong do kertong ka seng uba Metbah lingdo hamairang haba keren hagri ka sngi uba Metbah uloong baka UDP kan yo banyak kemen bha ha ka artrik uloong ru kanige election kadai ka ba pher na ki waipat ki election kat ka bangiru ngisa kishnong ni yoi ya ka jingmi jong ki pat ba ban wan chi ki jingelang ban ai jing singan bat kampat don ka jingelang ka ba ki penpep like no lada don ki ba khlat na ka shnong ula ongru hagani ka kenti ka ba menta bon ki samla ki mi shakmat ban penpau ya ka jing sngo ha ka ba ya day bat ki election Shibun ki Pynroi ki lawan ha ka constituency la ka day ya ki surong bat ki wei de habaro ki tha ki Pynroi ki poi Khlem ne Shiliang ki nongelam ka seng kongres ki bo jingkeli halor ki Pynroi Henry ulaong ki yai na ka surong man ka sngi kadai ka balawan ra ha ka por balong MLA jonga ki scheme halor ki kam jngok kai perthai ki office ba pher ki scheme na ka benta ka rep karyang da ki folklore tingka hato ka ne kadai ka kam ka ba sneo uba Metbah ulaong ru ba kumunong syakri pat ba upenlut ya ka por na ka benta jongki badru ban sngap ya ka ka ba kidan kam kani ka kam dei ka kam tamasa ne ka kam kai hagani ka sngi la yoru ka jingkren jong ki weipat ki nongelam jong ka seng ki bala penshai pat ba ya ka ka bo kertong jong ka seng ulale ha ki snem ki bala dem Nama kinumyo associate kare. UDP kanyo bangga associate kare. Kau kerja ini apa? Song. Ini adalah associate ini dulu ini. Song tu buat. Baik. Kenal ya dah kakua kebulang. Ini segmen mahaka kare. Tapi dia lu kasih ngelai pada kare. Jadi terima kasih kebulan berpau suaman kerja kebuat bahkan jika kesan jopi iwei kibadon hani bila sim ya karai bangai ketika kesan ya ke UDP badana kamu kandidat akan apunya dari utara kebuat jadi spesialis mana jadi rakyat ni barok kemudian lagi tidak boleh. Tidak dia. Berarti ini berakhir eksperimen dia poster. Apa kita poster sih? Kabung. Nanti ni apa dia subhan. Kabung. Sabjak dia pasal begini berkuat keren. Kami kembali ke puak, kami siap tamasa, kembali ke puak, kami siap saat, kembali ke puak, kami siap kemen, kami siap masjid, kaduan ke puak yang baru. Jadi, saat yang makan, yo bakal, prepare nanti election baru kembali baru. Lalu alja prak, alja kalah, alja kaprak, baru ke election kembali. Nanti, iwe election MDC election MP Mulai hari MLA election baru begini. Kalau ini bahagian election pemerintah, kalau election berpair, nanti berpair tak. Nah itu mulai, kepi.
kat siapa ngalek segi senong, kat siapa ngerung segi meeting segi senong tu beber akan jinglet nanti cuma kumalai tu yang utama guna. Gayu dia kaji mi joki payah. Bagi ni sakmat bandon haki meeting kum kaji pusat jing pusang bagi jing pusang yang kum kandidate pada parti. Nanti susu lakukan ong bang patron keweru meeting bagi terpek haki ni isi baru kita mengapunya meeting. Lain no tambah kaji kerat dari way nak ibayin sam joko tu kesong bang haman burung. Baru meeting dia bang lakukan ong bang ini dia kaji berpau joki rilong bang ilong mi samla lele hari ini pol kumamata hari ini election kumamata iwan sakmat malbin pau yang kebersih joki di sim mentah joki hak politik boleh Shibun di hari siamane la air Khlem beri ikut samla joki thai nolipur nasokmen mayosmo yang kintin di Khlem joni na Khlem le hikai ruem Khlem le hikai munu ngai bila Khlem na dok mesti magadono ai kuble kale kupor yang kino kisan jo kapati kibala jo kisan lalu arda pra hadu mataw kibam sinaki kuble Shibun babidan buteng yang kadi kisan jo bi yang kapati bi nanta susu na ai kuble yang itu diparlok benar ada pra ne hapadeng gilai bakai kelenti gilai la kejong ne minta kawan pai ban ai di kesan yang sisir ya kapati bi badang kamu kandidat kesan ya yubi badang kamu kandidat hakani ada abulai bakata ke kesan ki kalau ban ai ya kabut jong etin semua ini semua masuk men mengenai yang dimulai diperkat lebih baru. Apabila ni kan kau berkat dengan kebala yang kebam sim kuat tangan bertahan kuat dan kau jadi simen. Kenai pion dan pempau yang kami sim juga dikesan jopi. Kapati yubi. Nama ki bakal pisang dengan agi kesan di wajah. Kublai Shibun ni web saudara Jokowi Desno hanya konstitusi ulakwa hanya kedua ya ulang lembang web parlok noiram juga hak web area wang yang ini kedua dari badan nama kuat hanya terdekat nama KUDP badan yang ada nomta nama tuan ali ini kedua nama ni lawan ini kedua ya uang ya ada yang kuat no berkesan lebih akan dikatakan pemerintah. Nagare juga dong, welcome. Napian sobhai lebih penting kan. Lagi nangka samsa, lagi nangka mau ibu. Nakloi penting lebih berkesan ya akan election. Tambah itu ialah kawin. Itu ialah kawin. Kau kadang kau penolong lebih. Babin ai kekesan ya akan election pemerintah. Juga kalau uang kumne sama kali kita development pilawan lah hak konstitusi kedungi lalu iklannya ke suruh iklannya ke iklannya ke hospital iklannya ke veterinary iklannya ke soil iklannya ke water resources television boleh nak kita nomor iklannya ke kabin kabian lupa pak iklannya ke skim dia orang nak kita lupa pak sini iklannya kau tak kejirap tapi baru pada hari ini kuat di sini. Balai baginya persai ini. Tak ada jumpa keluar. Ayu kublai siajan mu saudara. Kublai siajan mu saudara. Ya kai kepapi berpau hari ini. Dan kublai kepang itu hari ini naga mentah tak jumpa. Bat malau you. Yang ini terhilang hari election pemerintah. Maka kuat orang yubi bagi Metbah, joko
Nakwa bagi nyoi dalam nyoi kemat. Yang ini bagi leopian. Hagi ini sansen kampung. Nalok sponsor bawah suara. Hagi ini sansen bawah kita. Shibun kita berlaban. Gila lah Antonio maka konstitusi. Nampak Khlem mengadal lari. Mulai baru kira-kira cepat. Kita dulu kita sekeren dia doa. Kita bermain di lawan konstitusi. Pikir kamu api yang kadang katakan. Ngam semula ino. Pikiran yang kadang area berapa? Ngam semula. Pikiran yang lajong area. Ngam semula. Pikiran yang kamera area. Ngam semula. Pikiran yang kamera profile. Ngam semula. Pikiran yang kamera area. Ngam semula. Pikiran yang kamera area. M. Shiliang 3 M ngam semula. Shiliang 2 M. Kawai bagawai kadang. Kawai bagawai disrong 8% kata. Ban berkot yang hidup dengan beberapa agen konstitusi. Apa ngapu jikali implementasi. Agen election gimana? Ada kalah, ada kalah. Kongres kamtam apa merang dari ikut kongres. Ini deh. Kita mana kongres kita baru betul. Kita baru Baai di desan, lelai barang don, naya keduk di kongres untuk itu. Hari ini saya berada di bawah jengkeli ya, ibu jengkeli. Uamene la Shibun, la Sansnya mula. Ini development. Development era, Pakistan Sansnya, Pakistan Sansnya mula em. Mereka kata Sansnya mula tidak om em. Dan naik Khlem jurong naik Khlem jurong kia kasih keman kesini kepala Pynroi haduk kata-kata batin gemau ke balong atas surau baju yang disuah atau abang Pynroi yang jadi development lakalong hati surau lakalong hati badan kuai baju di lakalong Hakikam juga kau dia hospital mentah, di hospital berfat mentah, kita terikam apa konstitusi, dan suaka lagi PSC, dan suka kau untuk musim terikam, mentah lagi terikam. Nanti lawan rakyat miskin, kita fair nak mentah kebetulan. Lawan rakyat miskin untuk tourism, siapa sisi suatu kur area, tudoi, jadi sekali, kita noklau. Nanti perintah dari kamu kali basuh sorong mengi di rumah konstitusi pada orang pada orang yang pernah ikut isubah dan semua. Nanti lawanlah jadi kamu berber nak bertek Arab kalian lagi bau keluar nesu lagi bau keluar lawanlah apa korban baru lagi sebab ada aduh dapat bandu di kelibing. Apa dia ini baru? Atau kali kambas ni boleh? Kali kambas ni? Nanti mana stesen? Kali kambas ni boleh? Nanti kali nak mentai tu kita bah. Hantai asal boleh. Nanti meeting hak dekat. Tayo minta tayo maklas ni kau subah. Awak ni meeting hantu, nasang ni meeting. Yang boleh dokumen, propose them kamu guna belum? Utau orang bah, usdang dan air di Khlem, ada usdang untuk meeting. Uang belum, sabar. Uang ani napun pau yang disungguh, bagani kesulok, kabang ila jenjang, kata boleh kata. Mentang ila yo ia dari surau hadu asno ngibin pau ia dari songo naka bentang kali kasurok kepala punya ini badai kublai Shibun kinong song itu kasurok solen kebal tu dipor tu mensuap hadu kini Ibrahim kita leto lalu laterang kapumpo lalu daya tamu beliau bangsa lampak na dua.
Islong no kodong katayan. Kislang kisurtok bagi jinjara. Namudul akapor bagi kau kikia dan long banyak keren. Kuno jinjara. Namudul na baklapang kulistong. Nakapor badon bayap bayim banakit. Kawai jinjara tiarum nalungdam ramaklat hapo lungdam anoklat. Kini kirang ba kibala don haga parti kongres kibala jukrisan yang parti kongres lada ki snem mentak lawan yang badang kinyo ni lathai pilale kane konstitusi brokawai ni lathai shirem tali no bandi ke job dalam ni mentak kini kipalok yang mentak lawan lang ngila job election mo hato habon ra ki development haba yarap yepi ki badon apa dengan jenja ladam dei naga scheme ru ha blai lokurku kat bala ai lai bor ngia don ketilang hakapol pi jenja amla ban pun kon lu ngia don bentate barabang ya anu ya nak jikerku kerdok ket bok yang banyak saya ya kalan banyak bede biang no mne bat ka ai bak tim profes merang yang ini pipim tight dan pat bak ni dong boleh mak siawan kan ni kan ngong pi motor kum no ladang pat bak kum hang ni ngali thut koi boy televi kum bakiwan ni bal sang sem long pat dak ta ngong bakiwan hang ni kamu bakidang i yes bakiwan hang ni kamu kidang don kam ya bakiwan hang ni ngasong mangan benda biki nala dan sibajimin mero biang ni bana nade ar bajim step ru ngabiang hinga man syong te office bara mga syong ru mle ba penbuar pai ba amne penbuar no ngasong man soba denam le kakam syakri pai ba la da pim parla kata wajupan markai wajupan markai dapur ki beri rum sim tumlo teng te ngaru don bamiskol mo tan WR mo wajud dom kan mo mata teng nang keren bakiwe dang wan kol jong pite tong nang hap siap ladam tu lah kloi bu pi bele te dang tip nombar tang pun tip nombar tang tip sudah pun na China na Japan pun si sei bakal long ni pun si star lah bo tenrei kakam sakri pai ba kre kam kabang idan kam man le ya ki kam ki badai na ka bata ka roi ka kiu jong ka konstitusi borokoi kam dei ka kam kai kam dei ka kam tamasa kam dei ka kam tamang ko aburom ko asuki kato ko suki ko basyong le ka suki ko badon ka jikit kle na ka bata ka konstitusi borokoi hato ladang le banuan ra ya kita development bapel ladang lawan ra ya kita ki scheme ki bapel hapo ka konstitusi kata kalong pop mo ya ya kerwat yang ngam ta surum seneng ana ya temra am ta yang ba ba anu teng don pa ba lak lek teng ba ba kitu de kermau ba si ba kermau ha uni amane su amane ya keren ya kai ha ka jakaman yang kan bas election ya giwe ya ladi penban kan bas ya giwe dan kebayang donong laumai donong besar satu kali batem bom batem ketiru tur napo orang scan te kumas tiang Shiliang gang ong bah balak kum ni kan anda don hang tai po yo siakan bahas kum tu untip unu ustad nu kau ene hang ni lajit sani ba tong kau ene hang ni don start dan don start ni pun kelak kau dong tasi ni be ale sobha kapor kadang don ya pi banwan ai ke kesan kad ni pi wan mentas ni pi ai ya ke kesan nak banta ke UDP pai baba kidon sunongkan bas election hang tai tu yo beladap ni UDP sudah kali semua penting video dulu mo kira-kira lah kali jong kini ginong yalam kini dah ban long ban daya wer lagi ban naong
walam sta tak bo ni yo bo pli bo melawan yo ni de nong song yo mo ya sngap sng yo tai yes oh ya ban haban ram bri don to rang ba le de amale jok UDP men chua wang ba ka UDP kam don bot lom no utau rang ba udon do bot wa na do bot yo ngam tip sure lamar ba na ka UDP uram mo de amale badon kal ban nga hau arja prado arja kalai mayaram Khlem no chu watang banyan election no po kata Constituency pet sa sor ban election poisa BJP ila na BJP nanta up ticket na BJP menta BJP ru kam ai ticket re to orang ba nanta pada menta ke kore banlek pada biang sa kongres wanang ni orang na ka UDP kam don bodlong tong pin lem no kumta ha non bodlong tu bakren nam don bodlong ka UDP tahu bakren banwan ban padia ane mairang ban batai ba ka UDP don bodlong utaken bom don bodlong ha kabom genam de nang tangi ngioi baman ki election ngiju yakon ka parti UDP kay le nakawe ka por sa kawe ka por bana war kini ki jingpin bin jong kinong ele persya ki persyang ban pen thame ki pai ba ki persyang ban kren pai ba kum ne ban pen kongo ya ki pai ba ya ka bakin bot ya ki kabaal ladakim kongo kin pen kulma daki bakiong kumpau meneka kubor lei selai dom om don beri susu mairang lei senong klau om don beri susu nong teliu lei siti Shiliang kri om don beri susu nong klau kipen kulmari kipai ba lei lei pujai nalor kata sedang man pen kulmar kiong badeng Metbah MLA ice cream karwejar ale sa ay no mangi arpusan ajar ngong lada kila makiar sanjar ngangan aisan po ajar tangba kamde kapor ken mau ba kamde kapor banyak kular ikum kita ka kular ya kabisa barobor kade ka kular ka bakla bahalan no nado arjar fra ngawan menyel election sini ngamsim kular rum ya kamairan konstitusi kay ka mga kular ban asuman ong nga Khlem don por ban pe ya ka apil jo nga arjal pram suwa bangamot man ay ka apil menta nga Khlem yo por watang bangan puli namar ka jing bon jo kikam nakabenta ban pen kre election lingba ki jing duai ki jing kerjaan ki jopi ki jing kinbok keruyang ki jopi ngala ban yo long kum minister to ko por ban haya din ka jing klat do Dr. Don Pynroi Presiden Rangba Joko Parti Speaker Joko Assembly kalengkor KMLA baro kila tendrong nga bangan sim yang kata kalengkor bala bangan sim yang kalengkor ngam sim la penleno ya ka kabu kumu minister ngam sim penleno ya ka kabu kumu speaker ban ngam sim penleran ya ka mairang konstitusi hak ini kisan teligisnem ngalawan ra kaburam ya pi kumkin no kesan juga bat ya ki pai ba baro joka main konstitusi hakabom kenmau pai ba bai abang ilet ban mikmat ang tepo assembly kumkin no mikmat jopi ngide ban le om tang ya ba ndai ya ba dai ru parlo bai kani kesni kalau kesni joka jing saki ngasep ting tang kawai snap kendiat to snap nganong mga ngam sep ting ngalaju ya collection license ngam sep ting nganom tia nganom dem mapisia yo bakla hakajing long sisor sidor hakajing long loy ngalai kendo ya kilong keme ngalai kendo ya kipai ba hakis nong joki ayu ki tu maki nganya tu kata ya pi khusyar
Kusiar ngayon ibamday tang apa ka konstitusi ka jongi ngayon ya kini apa ka jela baka state ka jongi ngi ka UDP ka bari ka parti trairi ka parti trai muluk ka parti trai jaka ka parti jongi ka jai benrio kasih janji abad garo ka parti ka bagi ben pay ya laki jongi jai benrio dei setang ni ka parti ka bari ka parti ka badon yang ka jikirman nganya tu ibi ni kapor nganya tu ibi ni kapor sumba kawai ka mga kuaman ong ni kapor la bon kijig terwa yang bangan join sa National Party la na kuwa ya ka posisyon la jong tang bangan biang ngaladap join na domino Henry pila jit yang ka alzar pra nakidipi haka alzar pra nakidipi haka alzar khalai nakidipi haka arja khat pra haka UDP lai tli ki jinjin jok pi kim simlong na mentang along senarung presiden jok parti lembaga jikir bok kirwang jok pi haka ban kit ye kilengko jok parti ban pentikna bam dei ta mangana ni bangin poi sakatong ban pentikna ru bagi paralok MLA ki bagi candidate haki wei ki konstitusi kiru ki bade ban job long ki dei ban job lang ha ka ni election ke pemerintah andon ha ke sarkar kam dei banong kam long ke bangila ban trai Shibun ki kam na ka bantah ke state parlok bayit ngayu i yang ni ba ka UDP ka dei tang ka regional party Kibon ki parti ki bajale mentah ki dei National Party. Pikiran ya kan Kongres, pikiran NPP, pikiran BJP, pikiran ka TMC, kini baru ki dei National Party. Kini ki parti ki don po mairang. Kini ki parti ki don po mairang. But Kongres bat ka BJP ki don mairang. Haka state kini ki wei ki parti ki don ki bari National Party kini ki wan ban kernyom mentah ya ka jela ka jongi ban kernyom mentah ya ka jai ben reo ka jongi sengap sua dewi tak peti umi ka jai keren ki wan ban kernyom mentah ya ka ni ka jai ben reo ka jongi hato mangi kum ki nong sok snong bagi try jong ane ka kendo ka siap ka jaga ka putra ka jongi nginle kumno ka ka bangin jubam haka ni election arjar pulai ngakir pat ya ginong tepot jong ka state ka jongi bak inda perkat bat ngam jeleu suaban ai ka dung ka jikesan syakiri ki parti hapo mairang ngidon ka PPP ngam tip kani ka parti nangno syano bat kan le ayu ngam ilap kanong rim ngamilap kata kalinti trikam nakaliang joki kila judan mensua hagi UDP kila lej ke SSPP kila lej mentat pom sekoi ke parti lalai kerjaan di kongres mentala pom sekoi ke parti kumno kino yalam don't come ban scam kanong rim kum kino yalam bat kilida parlok baye ngayo i bakebor ki banabar kinuan mentah haka state ka jongi banyom haka kerteng ka development ken mau ba ngan ong yepi ni kapor ki development kin wan ki development kin yai ki development kin tuaj haka konstituency pada ka state na kapor sa kapor ndre ka ipat ka mga kuwa banong kum ka jaj bin rio ka jongi ayung ijubu ka jikili pitip bagajai penriu jongi kadai gajai penriu riu pat pitip bagajai penriu jongi kadai gajai penriu ke batang kendiat ngia don hang ni hang ada konstitusi laban ong mentasi laban don absan aja hang ni nani arpo jar beduna nani arpo jar nata sam tu be sang susuro am tu kadu hajar suwi don ngam cepo berkat ni poi kani ngia don tang arpo absan aja bagi don tang mangi kum kajai beriu lai do iwe ar kilaban don kibana sabang compare Henry ngakua ban ong ni
Pai baba ye. Kani kam yap kam im. What suya keren tang na kabataki development. Nama daya ka development bagi sangat haka jinjar. Ngidon kami ya ka development bagi ini ginong sa sinong jo ka state, ngidon ginong sa sinong jo ka India, ngidon ka hok bagi niyo ya ki development jo pepe. Kumayo alam kiwegi state. Ndai na nor kani. Balay ba na kalian jo nga ngam join sa National Party. Balay na kalian jo nga ngam join sa party rito. Kadaw kalong namar ngakwa manyakun nakamanta kajay benreo jongi. Kajay benreo jongi. Pai baba ye. Wat bakla. Non ka manong perkat ba? Nre wat bakla. Ngatip bakarai jong pi. Karai jong pi. Ha kabay day. Bakari election pila da bensim ya kara. Yo don no one pensoy. Yo don no one pensoy. Bong oh kadi kesurok kawan hoy. Oh badeng akan wejar ngan ai nong arsan ajar. Oh ke distrik kaladai ke Pali Banwan kalawan hi. Oh kena ke badai central government ladai yo hi. Naong iki ladaki anang banyak orang kata bawan hi. Balai pada kita ngilai election bi. Balai nang nang kamanjit MLA ladaki kawan hi. Ha? Dia ni. Kajikran jong pi. Ba kajing yakun yang election kadang bakla kakam makaktir. Yang tu bagi paiba juga mainan konstitusi kim ay yang kajing syania yang ke parti kongres BJP tidak susdang lasdang di tiam gimana dia arajar tam duna yo paiba kim pan laban ay jing syania ngau banyak anak ka kentin ka baong baka politics kadai ka bajabo tam kadati games ka bagi ong hakatin nong way ngakum suka samla habang ayos ngaw ya kita kikintin kadonot ka janga kamang ngakum ka samla na simba ka politics kadai ka bakentang na kibakentang tam ka politics kalangkum ka kam siyang ka siyang man sisin panila pakla panjit ya una ka briw kijing janjar sirta ka jingem ka bang hapan kit dena ka taka dawa ang ya piko kilong kmi kilong pa ni dai ban it ya ka politics mena kine ki khndat tayo ha ka meeting jong ka youth wing hantai pa office ya mele badan buram jongi ila ong bang nyimdai ban penbi dia ki ba handai ni dai ban kren halor ke jing shisha bat ka hak kita ki kentien jang phi ba deng kila pen kan det thrat ya ka jingem ka janga ngas ngau kumba yu ya utdang sen bat hantan kamet ka janga ka khnyo ban ong plan ni dang dan mau tau nong ya lam ubah hak unang ya lam ubah ting buram e yau blay udai une ka nyu preu ban te ya kan nong rem ka bas khem ka janga bat ke jongpi kongres ki bawan ban kan bas election ha kamadan nong lipot ki angkum ne ko ki nong lipot ki bait ha beneng dan ka jingsot kat ka baki pikwa ha beneng yala hantang ang ani wow ka jingnot dakular ya ka khendeu tam ya ka khendeu ro ha otse kular saya ka beneng ro dakan mau ko ki pat ba ki mai da husiar ba ki ne ki suri kop snyo lang brat ki ba wan ban ben be bat ben thame ya ka jingim ka jongpi kim salia wat ban thok im pet pet dang na ka benta ka simet bat ka khwan men to simet na ka ta ka daw ong ya phi bangi kum ka bayrang constituency nilong ki bala kir khul pa namar ni dan ya
Constituency jong Kamayarang Brokaway lada pi Punjab ya ke parti Kongres ngaru ngan Song Marway lada kino ke bayi tenat yang ngam trek man propose nak kata kadau pan ya biang lang Punjab ya ke parti UDP ailan thar-tharing iki senrang ro wat kumju ya ki kenthai ro kumju nilai ek badan kam bat mengendro kiam ki Kongres hantai po yo kila show pawar ba tangkat tu ki pajba kila show ba kilawan ong ba ngiradap job lupa kamuntoy parti UDP hendrai badang kini peni samangi mentah ki ong no menen bau ba badang Metbah udai UMLA tang nam tak spa hato pila klatse hakane election jong snem arjar pra badu njoro arjar khatlai bagyong gumno badang Metbah udai tang UMLA jong BPL dikenal ne kata dato badang Metbah udai UMLA tang nam tak baru spa ne na tak BPL rune apa kipang masistam kipajba jong Constituency Brokaway jupai ya ki badup ne baru spa ne jupai ya ki badai jong parti la jong ne hendrai ukne ya ki jingarap baru pelaj imro Shibun ki mensim haki hospital ba per pi menjor ne ya kata bilang ne ya kata dengan ongi ki Kongres wat kop wat penyelam bakla yo pajba jong Constituency Marang namar upajba jong Constituency jong Kamayarang usung thok khamba banya gitu namar ba kimdong nia bat kentha dan kimdong nia ban penram ya ibadang Metbah ibatrai nak beta ki baduk ki basuk batrai nak beta upajba apa Constituency Brokaway apa nang krauru kimdong nia bat kentha ban penram ni ki kta penban saya kekam teman besan kejung hatu kalong lo ban kita ya kekam teman besan hab ke bide bat ke politics nga pendram jur ya kene bagi kentha ba teman besan ubat saya katnat excise nga pendram jur ya kido ki Kongres ki bakran klebit ante apo nong klau Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kajingkular kap TMC na kabinta ka Meghalaya. Kajing pintik na ya kalaway bapranay. An ay jingarap kat ara jarting kasisnam shaman na kilong yeng jong kikina ki papuli ki school sarkar. Namar kata ka TMC kan ay shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta. Hakane ka apnyo trek urumphang John ya ka sap jong phi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.